امن څراغونه بلو په اتحاد یاري د نفرتونو راکوو په اتحاد یاري د نفرتونو راکوو په اتحاد د امن څراغونه بلو په اتحاد یاري د نفرتونو راکوو په اتحاد یاري د نفرتونو راکوو په اتحاد که هر څو د نفاق هڅه نړۍ کړې خو بیا هم که هر څو د نفاق هڅه نړۍ کړې خو بیا هم که هر څو د نفاق هڅه نړۍ کړې خو بیا هم که هر څو د نفاق هڅه نړۍ کړې خو بیا هم د وحدت پرڅې غړې تړو په اتحاد یاري د نفرتونو راکوو په اتحاد د امن څراغونه بلو په اتحاد یاري د نفرتونو راکوو په اتحاد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و barakatuh. Ich heiße Nazir Ahmad, ich komme aus Afghanistan, aus Kandahar. Seit 2 Jahren ich wohne in Deutschland. Ich komme heute mit meiner kulturischen Kleidung für Freitags bieten zum Kohlenmuschi, weil ich meine Nationalität von den Leuten erklären möchte. Zurzeit haben die Leute gefährliche, fühlen sich gegen afghanische Leute. Aber ich möchte gerne sagen, dass alle afghanische Leute nicht kriminalische sind. Zum Beispiel, alle Finger sind von einer Hand nicht gleich. Wie wir wissen, alle eine sehr traurige Situation von afghanischen Menschen gegen deutsche Polizei passiert. Über das tut mir wirklich leid. If you look to the history of Afghanistan, we have more than 100 years good partnership with Germany. 100 years ago, our king Shah Azam Allah Khan was coming. So since that time till now, we have a good communication and partnership with Germany. And also the people of Afghan that they are living around the Germany, this is our second homeland. We should take care. And I'm only coming here to show to the people that Afghan people are also a respectable person, and also they can share love to other people. And of course we all are sad what happened last week. So I hope it will never happen again, and we will have a good life together. Thank you so much. Dear Manana, ich bedanke mich. شریعت سمسور و په اتحاد یاري د نفرتونو راکوو په اتحاد د امن